All right, inti empenfo ni ahwefo ye mama kwaba and then so e de ba kabacha TV so and then so emredru say ye de yendada dwumadi a eye amamre fie e de ebebrem and na de yensa ka ye mame baako ewo efia butaya ewo dwumadi echie ni say ka say emre bi atwa mu no amamre eni amane ni nananu e de ye adwuma ye hu say asi won yie pa emre we de arefi aba ama ye refi na mamre no na so kabacha TV agya to ye ho so se o se ye ko oman ni nyina na mpanyufo a omote amamre na ase no inimu akodi nkomo na fe adwen a omowo e wa amamre ho no de atodwa amaye na yensu yasua ade edi efremu eno ti se ene ye first time wo hwe ya wo hwe kabacha TV mesre se obe subscribe e de amaye na wa twen sima dom be ba o screen ase na fe wa mia edom ni so e de amaye fiti ene ko ye de video fufro bi to your channel ni so a wo ye first person na wo sabe kan afi so your Facebook na TikTok like page no na share video no maye na afi join comment na asembi se bia person obisa no fatu ye be kinkan na afi hu maye bia no ye de amaw samre de ye ma me nankasa ye san ka no o wa ha se nemu ye twa ye hu emreti awa be ye ba I be to Mamaa Humali no. Maya ya ba kpokplo kan ya pasa we garo. I be to Mamaa All right, inti empanyufo ni ahwefo ye mama akwa ababium e de ba kabacha TV e da wasese wagibre amayen na yakoji ye nkrato aba afede ye bo apen ye mame aha e mame ankasa e wo fi ha na fi ye nini e di enkomo ye nini be ko ye krom kasa Agbewu na afi yabo ye hu modin a na ya translate e de aba twi kasa na anase ashanti kasa no ama obia ati ase Mama, me do always on cover Kabacha TV. Yo, akpekaka. Mazoro miang. Okay. Madi voreko. No fa na nyo ikwe. Mi atogyo mi mama wo dari kaka mi oro ko mi va gbon wo gbo. Kaka ndali kaka na nyeba oju otoshe ko a. Ebuna na kana ba we be dokokoko. Me mi awezon. Yo. Yeah. Okay. Mama, para kulo. Anye Agbanye zigbanto mo pom. Ni manya unko tutuntu makalaje be amoya mi akpom ha o ha manya unko. Ta mi jebe na nyanya unko. Unko ye ro ko mo si Humali. Yutu tala dukame ya nel. Bala Klikor ablogama. Klikor ablogama. Okay. Apane ni ya na koje adoya goma. Ba je goma pia fo wi aton ye na. Fo wi aton. O kple makaye jego walo o de kaku dokona leko Vodun to wa cho walo amade pe gbagbajeje afi won no kodo afia Vodun to ko iba chonga ka amade gbo mo fe no srunwa afi gbo ta amaya gbo ne srunwa re amade dogala gbo fifi alo elagbe okay yo tambe mi anya be lo o do na o ma amada do ko odare ko va gbo ene wo do tun ne po amo ko ni va mo na do tun nu ko po ngo gbe yi okay ta do ka kple do ka ne po amada ko va gbo ye ne wo do ne onyona ma
amo jedo o va fie mana o pola togyo o pola masa amo bo yo zomo atogyo da shimo wo yemo je amoro ko bo pogbo hare kwa ka moro ugbere adonda bo togyo ale jina yo bo vira na yo gboko o bo gbodua bo so ga finolo bo fofo mo le bo yo va wina joro yo jia afi yo va fi yo po bangu java fa lo okay ta lo gbo wa Vodu bo susumana ne ena kola don la gbo afia Vodu amaga hwanzali Mamaa Agbewu mamili den suli abloli toho suli mama fufia jimali okay o super papa okay ta nkata alo nka joba o amadaka ko Vodu gbogbo ya no aso togyo nto we deri na ma ya do ko mali o va jegbo ina ma ba ma wo yo wedo mo nyemo ga ma je do kaka nyemo fo na la yin mo po ma ikoji ha la ma kana de mo ka ke ma je wedo fia o nkwa ma po la ma se ma po haya ta na no via re tramo va dure jinya kple fo se saro npuhe mo chia togyo sovni okay togyo wonene yo agba okay mama me jibe ma ga bie apart from be amadeko dojeje pe dolele ko va gbo ya ne wonti dol ne awon to le apa amanele alo odon pe doka pe doka o ne po ba eteko o fe Vodu ko wona o nde shere ko fure ngula nyigba ji nye ku he fure ko to yo te awe no de kemeli na ko no dupo no de kemeli o na ko ko dupo no okay ka mi atwe ba owe anele Ghana enele afina kola odo kata won vo amade ha le abruchi la apogodo si mata avagbo le egbapele echomo amo kanwa ma ato afi atelon o na sanya na kponya na ba na wie ko yo biam sebele ka ma we ni ru kwa mbi egbetogyo nya yo bo mi awoni opo ha ko mi ogani adu yo bo mi awoni opo ngogbo yi ko mi ogani na mo lema do chebe kokoko adon kaka na mi abe never alo atawo nwa atwa afia ko o yigbo mate wo to afia ko yigbo manye bo intora va kokoko kana hia bo ova atima na mate mvo ha amo ejimi atwa we ni ko mi ogani okay nti ahwefo ye ni ye mami na edi enkomo no ye bisa ne nidin na ochirechire ne dimu nyina wabọ ne din ama wo wate na mi bisa ne senti afi be sen ni na o start say oni abusum eye ejuma na ochire mu say o start ya che ontimi enkai because all ni kwala brem nyina na busum no eye no say ombeye ejuma enfa ema na mi say okay iti so oni obi na hyase okosua wa obi chen ana otena obi chen ma nipa ne chirechire no kwan a wo se ofa so eni kwan a nse se ofa so na se ai na obi chen a wo sua ade ade afri ne chen ansa na ensample na abusum no ebefa ono nti wasua ade bebre ade fe sa nipa koni ho ana mbisa ne se nti so obi aba ne ho da odi oha obi aba ne nima wetimi edi ehu adwuma da amana na so asasem ni de ebebre amafo bebre edi omo haw mama nye edi ba ne chen ema osolve sa problem ni nyina ema adanse die kra ewo ho a odi betwe se ade a oye ma nipakwe eko ye ema nipakro na mbisa say okay nti on de ye mfa ni se onu owa abru owo Ghana ha na won susu owa abrochi tumi a ekra no eni nia otimi ye ni nia ontimi nye no se wo abronche ope kwan bi so se onini ebenya nkita hode ana obeben no na onini adi nkomo a sen na oninu ebehia ansa na onini edi nkomo na ochire mu se simple as abcd to say siade social media aba bebre ze phone so aba intini number no egusu ewo screen asin nya obeya ni se obefre number no na afi onine akasa na asemu nchechemu bia onim ana ope every ono ni ho no na odisa nchechemu no e de ama okoso chire mu se o how bia ni asase so a o de ba nenima ontimi enso anu ema empo se ontimi nso ana o se oni nananom enkasa na fe nananom ankasa echechu mu nsanu mu nkache se yewe so onu ntimi ya onko nipasi asimesi sei eho na nipa ni betimi aboa no owo ho ma
obia okay nti mi aka asemba ko bia mi pese mi bisa ye mami nti ye sa akọ tree num Agbenim na ye ni na akasa na afi masa e di aba chimu e di ama mama wadaku majibe no oba dokon a goma sasaka ye le dokon nwa na nyafia ata adem akona ni nyon evio le egba ba nyakpo gomelame ne nyapa vio ha wa ba kpo gomelame na wasron ko chuma the Kong never a so o Jimmy na hunavu ma o ha hoi malanya iba kolanye o ha hoi to na iba konyi ganale kaka mi agba bi ba mu galio awe ba nya fu mi awon amoli fia wati akpo ngogba yi akpo dogan ma no kaka ma we ba komanyi ado subo ma we bo mu ngogba yi kpo mu o ba bibla kaka maroli ya bibla o subo akona ka gomasamu ambo kulo kaka da fato ko vanya ro mo gbogbo to ko vanya la kpo do mi anka ijo konyi yen ba le mi aba Anyigba ya ji alo Ghana nyigba ji gade kwa na nya nyonwu na nya na nchu na kpo bebe ya de kwa nchu ma ire gbegbe mi kple mi je nkom kwa sere ma vo ire ma vo maka kpo nchu ya gba tu aka kpo ya be ma enyu na we ko ajiba na gblen na maku agbegbleng ta konyi mo le Anyigba nsie ma kaka gbanku we afia nyonwu de ka bia no nchu mo tombo ya no nchu mo na gbo mo manyu ta mi ato nyonwu aro vio le via gbona ona suru mo de ro kyo na oji o ne nyonwu oji o ko na chichi gbona kwa nchu ibe ya de ko jibo na to tere gbo na jeshi mi ano ne ko chugbo ma gbeji ko ka ku e ba klem ya do aka gba fia magalio ayo yi ko shugbo we yi ko jogbo mo ngblan ta de agber ngana ya mi le fia de nku bu ya fa ma ja Kristo nya ya ngblan sugbo ta mi de kuku be gbagbeto no ji o heite o do na no maji ye na kpungo gbe yi na kpogbe na no na ya na togwi obo do na mama obo se o ma na ku gbona ha la tolema na dogbona ha la tolema na se oglo a togwi oklo mama da shire ji o na galema lo kakare ma ko nyi mo na de shire gbona ti alo na de shire gbona ti alo okay ko manyi ya mema ka na ko nyi ma o togwi la do abu atia ko janyi fia kakane la togwi ko nya o do tolema ma kpofo ma vola gba kaka wala shi agbelema kaka ko manyi kaka mjere ka ko a shi ba di shiwe ma mu manyu ta mi anyi ko eti ahwefo mi ma me kasai me sambisa ni se ye ka amamre sen na ono eti ase a obetimi akire yen ene nkwala ana ene ma ya ba na ya sua ade e frim se na be ya ye ma ede ye nche e ba so betimi aba ba be sua ade e free ye nchen na ni okire yen omusua ade frim a timi aboa wo mu ye ana nana ana ya ma me akire mu se ansa ye beba asase so no nipa bia ewo ebusua ana nipa bia nso no ebusua bia nso ewo echiwade esan se wo ebusua bi mu a ye ka chewo se yendiwe o ana kroboni endi kusie aigbeni endi duanewe ana se ye fie ha de sadiwe yenye ye fie ha de sikadro yenje enda obeji sikadro no pe sada na wakasa obewu saa niama no ena tete no omu gidi ema bibia kire om pefe se an se owo saa ebusuan we mu a we anyway ena sese oye anyway ena ensese onye nti omu no omu sua saa de no omu di saa de ni tu omu adwe mu e de bobra na so omu hu se nansen esan se Kristo so mu aba nti obia
afa bibia tra se oh we de se ebusiane se ye mpekra mi ye hu Kristo nti mi ni mi ma de sa ade we ye nye ana sa ade we na ye beye sa ade no na ekun ede etian ene san se ebusiano ewo japade ebi wo ho na eni nyina na yeso na wo yi wo hu efremu a se ohaw bi eba wo so a se na tumi na ewo ebusiane mu no ebeya abo wo hu ban no obeka se wayi wo hu ede afri ono ne hu eno nti emwa bi eni ho a ode ebeboa na afi no otu ye nuanum ema ene ye nuanum mema na ye ba no asema o ka kire ni se o se uye oba na ye wutu ebusuamu na onyin kowenim edrum pepensu bia onim se eye den a oba obeware na mu ya twa atu ho se oba de obema baako na onini betina obema nso oba baako na awose onini ebetina nanso enne nkwala ya ba de enne mrantie eni mama wa ya ba ye de ni se eni ajo ebeko eni ajo anso ebeda eni we ebeda sanso na emma na afemuso omo ye ni sa enti ama niama ekun etiawom ewo ya na abrabomu enu nti obesre se uye oba ana uye obema na ye wu na odum pepenso bia wonem se wedru aware stage a webo modin obema wa wode weni atunu so adan wode weni ehunu a wo pese woni ni tena no woni ni embom mundi nkomo mutena se na hu yie na afi mo aware ware wi a sa bema ne pe na woni ni betina ana sa oba ne pe na woni ni betina fi wakola brem sa ekopim emra owo ba befa mumu baako e de free asase eso enu ti ye nye niama pepepe se na be ya emfa o how bi emfa embreye amamre ni die obia ewo amamre ewo ne fie nti yende ya na amamre ni so Jona Togo bo mi abia nte mi ase mi abia Vodzu yo gbla no hwe shi kwa o de konufa kakane ba we ye onya ba ye ala wa kwela duwa matende wa ka ya na ba kwije ne ma do je ne ye ma ta o gblo ba mu ya magawe ko mo wonu asie na no molema okay ta la mi apa Agbewu ma egba leke amadanya awanya alo awo ajesi ba yeduko le nanaji alo yeduko le Vodu aleji o jeba yado yorokwe akoto ma mi tana mi ma fi do ajedo do le vanu alo ngu do to wore ba ngu na gblan ngu na wo ma nyonyo ga no ashine yina o agble na dana nku ma ga nyono alo wa shi ma ga nyonyo ga bo ngu ya ye won de nkai do to na li amodo mo ko nwa na ma ba ka mo jaga na chola mo do me na woni ba na nya ba na yo ka ngu ya wo ma jiba na bia se bo ngu ya won de mo kai to ye pogbachi ko asagala to yo gbo ami avaji bo ka ba ya ngi la woni amara mara bo ka ba ngu ya le na wo wale na pogba na chi na mo le ma yo nti ashofo mi bisa mi mama se nti sa asema oni ye ekansisi ano efa ye na tradition hu ana se ya na mamre hu a ochecho mu se wo ebusuamu na se yesi ye ndiwe ana ye nyawe na ukoye sa dina edi ohaw ni amane bi eba wo so na me bisa ni se nti eba ni sa ekwan ben so na wo be hu ana wo be fa ehu se adia ma ye na edisa ohawe ebra wo so ana dia ni science bia niama bia besisi o wa bra be ma be hu se ebia se bibi ama yentina sa ohawe ebra misu na fe wakohwehwe emu na okacha mi se ni ewo hu ni se edi yare ebebro afi
niyama enkoso awa brabom opa tse twi ni ho a ubeya ebesi uye uton ade ene ubehu se scanning wo nsem but udi bedru fia na afi scanner aye basa ohunia udi scanner aye brabom niyama nyina ebeye basa se kobani sa anaso edru sa mpepenso na niya wose uye wose wankasa ohun ba ohun so na bisa ohun se aden die na eko ma asomaye bibia na anase nyama bia ye nananu mu bi eye tu ho no enu hu na haye na wose ukọ ebisa na ko bisa wabrabom na ko hwehwe wabrabom na hu se adiwe eni adiwe na hami ana adiwe ni adiwe ena ye akwansidia ewo mi eni mabrabom ntem minyama ye nkoso nu sa adiwe ena esimi kwan se na be ya nananum no ebe kirew kwan a wose ofaso yes adiwe na fati ohu emfa free sa ohaw eni emu enu eni asema ye mami editu edwa sisiam mama aba mi sere afia mi atwe kpoeko ata majiba na ko onyamamle alo na jinyare na gblo na mi soho ya mi gbona na mi aso nu nko twoma na mi aga komi orokwe abade tetepo alo mi aga komi orokwe akobada ha de ke ndamo yo akpe no nya te fonye ba maga fie mi le fifi la amagbato ma ji akuna novio amagbato ma ji na for na novio le khara bona dogi le mo ji na galgo mo no alo ngula shi wonne no odu aro novio le podo la doba ji na ngula shi wa fon no fonde o va dak pono chobo novio nya we na ekpo agbachi alo e fukpan fia kaka po novio le fukpan na dor la shi on na kpo be atiande hana wa kpo duru le choma atia we ne fa fiema le fia marshama na o ha va gbo nyagba na kpo mo kpo duru na swere le nya mana ko wana ka swere adu bo na kpo gba achilo la mo sra na mo shama shi no view ma ro hina kpo gba so nya no ha bi hakara fira atia ndo to lama taita mo gbeto mo vore no via hu ajira ba to ngi ku kpo na bi on ko ne fa tu karamalio so ro hin ma ba nya ra gbo no chogodo tana le togyo kro mo ji o la we no ngure kpekpe nshangwi ko glodo wa na da funa togwe ko data gunu ko o woni nama ta we ba mi o de kon wa gbo ko mi le na na maulema do na wo katanwa na pepare le akokpere amarentia na no anya na watang atele kaba na tado chu ha ma ma le fia do hi fo jwan podore ha kaka mama kpo me na me yo akpere mo do le mo na gara jinye ko le mi awo kwa nya bi togyu mi awo fana ma la mo seno wa fana ma ma ko ta ko mi liru akpe okay yo enti ahwefo me ni me mami exankasaye na me bisa ni se enti on pe e photo sembi enfama yen ene emrantie eni emamawa na yen sua ade enfam fremu se na be ya ebetimi aboan yen amaya bo abrabo pa anasa abrabo tin na ebi aso yeni yema eso na okasa no odi na semini nyina ebe eni masema ya me kan de bia se o hia woni na ha oni na akasa fine no abesi su pepepe na yema me kire se so wo ho a entire dream ajimboni enfanfa onua ho se ho onua se owo ohaw mu ona owatiti bi mu ene a boa no esan se ochina bi no onnim bebi a ubehia no a ono so ebetimi eyiwo afiri wo haw mu na mo wo ho na odua ajimboni edifa ne ho na afi upemwa bi edi efiri ne nchen na wentimi amboa wa waka o baba beka se minu awe na wasade we na mabisa no na won fa mami dabi enam suban a wakasa udaedi ade kire no afinfiti ase no na ema ohaw ana na ema nipa no atwen ne ho ade afiri ho nti yemboa ye ho yemboa nipa yene nipa enye nkita ho de pa yene nipa nkasa te se nipa ho nua ye wonua empo so wo ya igbeni na nipa ne ya shantinia eno nkyere se mu ye nipa foforo bibia kyere se mu ye nipa bako asan se yenyina yemu no moja bako ena efa yemu yenyina ye humi mframa bako enti boa wonua na wo kyirewa ochi na bi no so wanya ono nso na wa boa wo na mi kacha ni se enti moa potin ben ena obetimi de aboa yen sisia na ka so wo ha obi dia
ono ntimi nga cho se fa ohawe fa bra ne chen ne mu ono mi se ohaw biara ode ba ono na so ye no obetimi aso ano e di amount enam nananu mu adaromenti obetimi ayi sa adwumadie no e di amount fefe ye di ena adwumadie no e ba awieye anisa da foforo no ye be ba ne chen na fe oni yen akọ rounds na fe okay mama mi ajiba mi agava gbowokan ne mi va na komi akọ yi rounds le Vodu ji nyo na ko wona do kple na po Vodu ha ya o do ya mako wona do ya mako wona yi na atwomagba amada ha atadpo goma alama ta emoda de le ngune na ma o mo le mi va kwa kemi awe okay yo okay enti atwofo mi ka che mi se ye be sere ana ye be pese da foforo ye be ba ni nchen na afi oni akọ ni secret room bia ni dwumedie no eya odi no na afi wa kire eniema ba ko bia ewo ho obusum we anase adewe se ohia moa we a we na me de beso ano e de ama se na be ya nyina ya benya mfaso ewo adibia obe kire mama mi ade ku na ko wo pe telephone number ko dali na amade hia wa twonwi a anya me glo kokude ya pe de kon ama atayo na nya hakpo gomo jajele egbape do wana ma nya number yo 0249 206 881 0249 206 881 ema 881 okay yo da me ya ma me ni number no na odi atujwa no nti number no so egusu e wo screen ase nti ne obeya ni se obefa number no na fe asema ya kan wo ha ene no wo emwaye bi anape emwa bi efri ye mame enchen ya na we bisano ye dwumedi a ye di bra wo nsu se o pese o sponsor dwumedi ni so a ye numbers ni so egusu ewo eno so chen na afi wa frɛ number no na afi wo di umu a pese umu a ye dwumedi no wo di atujwa e di amaye na ye nyina ye ho kwan a ye be fa so se o ye ankrankra dwumaye ni private companies be so na pese obeboa yen na fe yamboa na wonso dwumedi a wodie no enkoso efa ema edi amejeso eye na kote Solomon Sunday asema ameka no se wo hia woni asa na ne wa achina bon yakramo da fufuro obesa ati yen kambio bye bye.